Ni breaking news ikaze bakunzi ba Ela TV show rimwe ndabasuje cyane nabifuriza kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye. Rero twongeye kugaruka muri asaha yo muri kiro gitondo cya none aho tuba tugomba kugenda tubagezaho uburyo ibintu biba biramutse. Niba ari bwo bwa mbere tugiye kubana rero banzukane kuri subscribe kugira ngo amakuru yose avugirwa hirya no hino ku isi ajya kugereraho igihe. Tugiye kugaruka rero ku magambo akomeje guteranwa hagati y'utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bamwita General Kayumba Nyamwasa kuri ubu ngubu barizwa mu buhungiro, ndetse akaba yarashinze umutwe wa gisirikare utavuga rumwe cyangwa uhanganye n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu rero akaba ashinzwa kukuba aherereye mu mashyamba ya Kongo, ndetse abandi bakavuga ko yaba aherereye mu mashyamba y'u Burundi. Ndagira ngo rero nongere ngaruke ku magambo yongeye gutangazwa na Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Paul Kagame bagaruka kuri uyu muyobozi wigometse ku butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo nibwo uwitwa Yoweri Kaguta Museveni yakojeje ibawa muri wino arandika agira ati n'isoni n'ikimwaro kandi nta mugabo uba ugomba kubikora. Twumva ko iyo umugabo ahuje n'undi imbaraga bakora ikintu gikomeye cyane. Niba bararwaniriye igihugu bo bombi bagera mu gihugu umwe akakimutererana akagisiga akagenda, izo mbaraga ze yumvaga ko zitakenewe, none se ubu ngubu nibwo yumva ko zikenewe. Ibi rero Yoweri Kaguta Museveni yabitangaje ubwo yagarukaga kuri Kayumba Nyamwasa, atangaza ko uyu Kayumba Nyamwasa rero yakoze byinshi byari byiza, ariko ikintu kimwe yakoze kigahita gihindura cya kiburizamo ibyiza byose yakoze, cyaburi kwigomeka ku butegetsi. Yoweri Kaguta Museveni rero we mu jisho ryiwe abona ko bidakwiye ko umusirikare nk'uriya yewe waharaniye ubwigenge bw'igihugu cye yaba mu buhungiro, akaba asaba ko uyu yataha akajya kuba mu gihugu cye nk'abandi, ndetse cyane ko ageze mu gihe cy'amasaziro agasazira mu rugo kugira ngo atazapfa nk'inyagasozi. Ibi rero yabigarutseho ubwo yari ari mu kiganiro n'itangazamakuru benshi, ni ikinyamakuru gikorera muri South Africa cyangwa Afrika y'Epfo, ubwo cyagarukaga cyane kuri Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'amagambo akomeje gucicikana hirya no hino, kandi n'umwe mu bazi neza uyu Kayumba Nyamwasa cyane ko bagiye bakorana na kera, ndetse uyu Kayumba Nyamwasa nawe akaba yaragize uruhare mu kurwanirira ukwishyira ukizana kw'Abagande ubwo bimikaga uyu Yoweri Kaguta Museveni. Kaguta Museveni rero yatangaje ko Kayumba Nyamwasa adakwiye kuba mu buhungiro, ahubwo akwiye gutaha, kandi agataha igihugu cye kiramutegereje, nawe agashyiraho umusada mu kucyubaka ndetse no gushingira ku cyo byagezeho. Ngira ngo rero uyu ni Kayumba Nyamwasa mu minsi yatambutse nawe yarashyizwe kuri liste y'abashakishwa cyangwa ibyihebe byigometse ku butegetsi kuri ubu bishakishwa n'inzego za Interpol cyangwa polisi mpuzamahanga. Kayumba Nyamwasa rero uherutse kugirira ikiganiro n'abanyamakuru muri South Africa, cyane ko ari naho akunze kuganirira n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Benshi rero bavuga ko yaba ari naho acumbitse cyangwa aherereye, ariko abahanga bavuga ko igisirikare cye kibarizwa mu ishyamba rya Kongo, cyane ko ari ishyamba rinini cyane. FRN rero ni igisirikare cyane umutwe we yashinze akimara kwigomeka ku butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, bityo bikaba bikomeje kumubana bibi cyane ko kuri bashinzwe kukubafatanya n'ingabo z'abarundi FRDC Wazalendo kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Uyu rero akaba akomeje kugenda abica bigacika hirya no hino. Uwo rero igihugu cy'u Rwanda cyatangaje ko agomba gutaha, kandi mu gihe yanze gutaha agomba gutahishwa imbaraga, ariko iby'amagambo akomeza gusesereza igihugu cy'u Rwanda byo akaba abibuzwa kubikora buri munsi. Ariko rero ubwo witwa Kayumba Nyamwasa akaba yarahoze ari general mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda zafashije zikanatanga umusada mu kubohora igihugu mu myaka yatambutse. Ubwo rero muri kubyumva uburyo ki uyu Kayumba Nyamwasa ari Yoweri Kaguta Museveni ari Paul Kagame, aba ni abagabo bamuzi neza cyane ko bakoranye cyane bakanafatanya
mu rugendo rwo kubohora ibihugu byombi hagati y'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Congo. Uyu rero akaba akomeje kwibera hirya no hino mu buhungiro, nubwo akunze kugaragara arimo aravuga amagambo atari meza ku gihugu cy'u Rwanda, ariko igihugu cy'u Rwanda cyo kikaba cyaramushyize ku rutonde rw'abashakishwa. Si wejo bundi rero nibwo twakiriye amakuru y'uko igisirikare cyaba kirimo kiragenda gisenyuka ni umutwe we wa FLN bitewe no gucika intege ndetse no kumara gusaza kwe. Ndagira ngo rero duse nkaho tuva mu burasirazuba bwo hagati tunyarukireyo naho Pluto, nanjye ngo tuhave tunyarukireyo turebe uburyo bihagaze. Mbere yuko twinjiramo rero, u Rwanda na Maroc byagiranye ku gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare. Ibihugu by'u Rwanda Maroc byaganiriye ku gukomeza gushimangira ubufatanye busanzweho nyuma yaho ibihugu byombi bisinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. N'ibiganiro rero byaganiriweho kuwa kabiri tariki ya 11 Ugushyingo 2025 ubwo intumwa z'igihugu z'u Rwanda ziyobowe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi ziri mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 4 mu gihugu cya Maroc, zakirwaga na mugenzi wabo mukuru w'ingabo z'ubwami bwa Maroc Lieutenant General Mohamed Belidi ku cyicaro gikuru giherereye i Rabat. Minisiteri y'ingabo z'u Rwanda yanditse kuri X ko impande zombi zagiranye ibiganiro byibanze ku gukomeza gushimangira ubufatanye busanzweho. Nyuma yaho ibihugu byombi rero bisinyiye aya masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Uyu yagize ati: nyuma y'ibiganiro habaye inama aho impande zombi zatangiye ibiganiro ku bijyanye n'uburezi n'amahugurwa ndetse n'uruhare rwa RDF mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere no ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda n'ubwami bwa Maroc ku ya 18 Kamena 2025 byasinye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Aya yasinywe ubwo Minisiteri y'ingabo w'u Rwanda Juvenal Mariza Munda yari mu ruzinduko rw'akazi muri iki gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika. Aya masezerano rero yasobanuriwe nk'atazakomeza umubano mu bya gisirikare gusa, ko ahubwo anafungura inzira y'ubufatanye bwagutse hagati y'ibihugu byombi. Ngaye nguko rero, ngaye nguko nyamuneka ni gutyo ibintu biba bihagazemo. Donald Trump rero nawe ati bagomba guhagarika intambara bihuse. Ni bande? Ni hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine bikomeje gutana mu mitwe umunsi ku munsi, aho kuri ubu ngubu rero Perezida Vladimir Zelensky asabwa guhagarika imirwano ikaze kandi byihuse cyane. Asabwa rero ni mu gihe atayihagaritse ingabo za NATO zamaze gutegura ibisasu byo kumishaho, ariko uyu Vladimir Putin we nta kintu na kimwe bimubwiye. Abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Force urwanira mu gihugu cya Sudani bamaze igihe mu mirwano ikomeye n'ingabo za leta ya Sudani yemewe. Batangaje ko bemeye icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guhagarika imirwano mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi. Kugira ngo rero iyi ni intambara imaze kugwamo abaturage batari bakeya, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarasabye iki gihugu ndetse n'uyu mutwe wa RSF guhagarika imirwano mu rwego rwo kugira ngo ubutabazi bukomeze bugere kuri bose. Ngira ngo ni imirwano ikomeje guhanganisha uyu mutwe ndetse na leta, aho rero aba bayobozi cyangwa uyu mutwe wa Rapid Support Force de Sudani ukomeje kugenda ugaba ibitero bya hato na hatoya bikanambura imijyi itandukanye. Abagabo bombi, intambara rero muri Sudani yatangiye muri Mata 2023 nyuma yuko habayeho kutumvikana hagati y'umugaba mukuru w'ingabo za leta General Abdel Fattah Burhan n'uwahoze ari umwungirije General Mohamed Hamad Dagalo
uzwi cyane ku izina rya Hemedti usigaye uyobora umutwe wa Rapid Support Force. Abagabo bombi rero bafatanyije mu guhirika ku butegetsi uwari perezida Omar al-Bashir muri 2019 ndetse nyuma banakorana mu guhirika ubutegetsi bw'abasivile muri 2021. Nyuma barashyamiranye bishingiye ku kutumvikana cyangwa ku kunanirwa gusaranganya ubutegetsi mu ngabo no mu nzego za gisivili. Umuryango w'abibumbye rero uvuga ko abantu barenga miliyoni 14 bamaze kuva mu byabo, abandi barenga miliyoni 40,000 bamaze kwicirwa muri kuno kutumvikana ndetse no guhangana hagati y'abantu barwanyi ndetse n'izi ngabo. Ndagira ngo rero tugana ku musozo mbabwire ko muri Nyamasheke inzu y'umuturage yaje kuba yasenywa cyangwa yashya. Inzu y'umuturage witwa Kabagwira Serafina yafashwe n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka n'ibyari birimo byose bifite agaciro ka miliyoni 3,200,000 y'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Byabaye ku gicamunsi cy'ejo mbere yaho aho saa 9 z'amanywa mu mudugudu wa Gitwa, akagari ka Gasheke, umurenge wa Bushenge. Ubuyobozi bw'umurenge wa Bushenge bwahamirije Umuseke ko iyi nzu yafashwe n'inkongi y'umuriro bikekwa ko yatewe n'amashanyarazi. Mu bantu 4 b'umuryango uba muri iyi nzu nta wayiburiyemo ubuzima. Impanuka yabaye bagiye mu mirimo. Habumugisha Hayasenta, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge, yagize ati twahawe amakuru ko inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro yose irashya n'ibirimo byose. Yavuze ko ibifite agaciro ka miliyoni 3,262,000 by'u Rwanda. Icyateye inkongi birakekwa ko ari amashanyarazi no kuba bari banasharije batiri ya telefoni hakoreshejwe kuyizirikaho insinga. Uyu muryango rero uri gushakirwa aho uba ucumbikiwe nk'uko byemejwe n'ubuyobozi. Ibyari biri muri iyo nzu byabaruwe bihabwa agaciro k'amafaranga n'igisenge, amabati, amadirishya, inzugi, imyenda, inkweto n'ibindi bikoresho byo mu nzu birimo amasafuriya, intebe, ibitanda hamwe n'ibiribwa byose. Ni inkuru rero zidashimishije muri kubyumva rwose, reka twihanganishe iyo miryango. Ndagira ngo rero mbashimire cyane, tunagana ku musozo w'amakuru mbabwire nti amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda